Pentecostal Network Pennet Program clear to te lalpai swaming in Zibai ule Dunkar Chungan North East India UPC Kohhran rawngbawlna chanchin thar clear ni lo ngai thlang u November ni riata changani som pakhat chungkhan North East India UPC Kohhran try to Executive Board member de chuan Thailand khopui Bangkok a seminar an nei Bangkok a hian November ni sarile ni riat chungkhan UPC-NEI Asia Cultural Experience Seminar nei ania he meeting poimo a hian North East India UPC-IO in General Superintendent Reverend Lalmal Somasai lo chutelin Asia khomol pui chungaram sangsang IO UPC Kohhran try to liante in mu khomna ania impo na thajok le zawzo ka rongbol theidan turwa manna sangsang siam chu he meeting nei chan lian ber ani Executive Board member de hian November niriat ninga ni jing lam kham Bangkok hitwang takin an thlenga Asia Regional Director Reverend Linden G Sham chuan India ram aron lu theilo awangin seminar hi anei puya resource person atang ani Seminar hi Bangkok Christian Guest House anei ania November ni kwa inri ni atang khan seminar hitanin Hong Kong UPC Superintendent Reverend Stephen O'Donnell Thailand and Cambodia Superintendent Reverend Robert Frizzell Reverend Alan Cham le anaw Reverend Linden Cham ten seminar lecture an pe a Frizzell personal holiness soin rongbol tununa thiang hlim na hi azung root dig na hi ara fruit ani ati Alan Chaman kan mun nuam atanga kal chhuakin rong ibolang u let's move out from our comfort zone ti in fuit na thu asoibo Pakistan rama UPC bullo intendante Hong Kong UPC Kohhran chanchin le report changchang an pebok November ni som inri ni khan Bangkok khopui mun sangsang tlo kwalin Bangkok Pon Pattaya Seaside an tlo a November ni som pakhat pathian ni khan Regional Director Reverend Linden Cham tenu pale Reverend Alan Cham tenu pa nen hun phang haule in Reverend Linden Chaman Korinthon khat bung som pali chang sarile chang ria thu chiarin rifia le fel clear sound ilanti rang u ati a heng thil pathum phang hian fui na thu cha asoi ani Turin hi clear sound of doctrine fia fight takin kampang tur ani kan impum khatna athatur ani clear sound of unity impum khatna thatak nen ma kan natlang zelang kan try to ten hena intuk lu hi kan hna ani a kan ngei dan chu ein angvek lawang mal som na dong tur chuan try to te a kan intulut tur ani pathian biak na thomri kan chwa tur ani clear sound of worship Pathian be thomri dik chuan kan lama mi te a hipa chu thom chuan mi thinlung ati tap the ni ti in fuina thu poimo tak tak asoi ani Seminar kal te hian November ni som pathum thole ni khandam takin aizol an thlenga General Shwai tu jin chhuak Reverend Lalmal Somasai lo Reverend Arlal Rin Sanga Reverend Zohming Thanjama Reverend Arlal Hoya Reverend Arlai Chingpui te pu in November ni som pali ni lai ni khan office an khai chunjom le ngal ani Thailand ram ahiam bilikolan rongbawlna bul achana tundin huna Bangkok khopuya Thai service le English service in khomna kanneya Kohhran panga le preaching point pathum a om ani Thailand ram marlam Bangkok achanga kilometer zasari zatahla khangram huna una pa kulbawan rong abola Bible school chatak Kohhran hoten kannei bok Thailand ram hi Buddhist ram ani awangin rongbawla olsam lo hlemeya Thai mi ni na le Buddhism chu thil inzom tata an ngaya sa khodanga in le chu Thai mi ni lo na hiala an ngaya rongbol a har hle ani tundin huna hian Kohhran member sang ni chuang an oma ordination license somthum pasari general license sompanga local license sompali nei anom mekani General Superintendent cum missionary chu Reverend Robert Frizzell ani He seminar hi Global Missions Fund le UPC North East India Fund changkopa bot sai ania seminarical executive board member te hian hlok thak an ti in ramdanga Pentecostal meeting chanem ngai na le anrong bol na nakal pui dan te chuan an thinlung a fui thar le ti an soi ani General Superintendent Reverend Lalmal Somasai lo chuan khovel ramdang Pentecostal meeting ne na tho ho na thajok nei zel le zawzo ka pathian chandam na thuthlung puan chwa zel hi India marchak Pentecost Kohhran ma chopoi mo tak ani ati Nin hi o General Missions Board to November ni sompali le sompanga chungkhan General Headquarters Office Molpui Salemveng Aizola nei ani General Missions Board a hian kumsang hi sompakwa General Missions Budget Missions Field Budget soma pakhat budget system siam chungchang recruitment rule and non thoktu promote le appointment renew
transfer tungchang ba ka back in sak repair quarter sakle fencing to ra deal na lut te an ngai to adona district sang atanga agenda lut nen tun tum board a hian agenda hlomlian somthum paruk zet an ngai to ani Chanchin board sai lai hian board thu chua kem chang hrian man ani lo awangin karle pennet program a atul angati chua ani ang United Pentecostal Church of Northeast India Kohhran chuan kan hmalok November ni somni pariat sang ni som pariata Mizoram MLA in thanalo omtura Kohhran mi puitele political party ten he na ngen na le thucha asiama he thucha le ngen na hi mi puile political party ten ngai poimo azom sakturin pathian mingin min ngen ani Kohhran mi puiten he na thucha in than borok hian rawngbawlna konga Kohhran le ring tu mi mal nun ati chaklo theya chaklo phana na manglo turin politics lama in mangte po film khurni se in khom le Kohhran thil ti danga te in tha da lawa tongtai ya pathian polna tamtok nei ni se party tan lam in anlo awangin Kohhrana po in rem lo na om theiti sha in thu soya le chejia ate midang hliam lo turin film khurila Kohhran chunga le bek in a pheituan politics thil soi ho lo ni se in than na vote thak hi khwale tuiti ti tur ani awangin vote nei te chuan vote thak nge tha a chuti rolin vote pek na tura ngai to na film tak mangin zu le mi pan mei chhiat na konga nung chang thalo le bol hlote mi du am le hlem hle takte Kohhran ta na nok sak le min thlar sang tur chi te chu ram ro rel na atel tlak an nilawa eng party ami po ni se than lo ni se candidate te ne na therlo le ham that na umin Kohhran tu ma in tiam kam na nei tir lo ni se Hoi takin mani vote du zong tak chu vote mai turani a mani dikna chanvo le za omna hum himin therlo le sum le pain tu man vote chal lo ni se political party le candidate te hne na ngen na ram shwai tu tha kan nei theina candidate siam tu zong ten candidate atan pole Kohhran in big na omlovin pathian chi mi ri theithil le corruption na filhim mi pat me chana konga ming hliaw lo le eng pole eng mi po en sang lawa an har sat na achan pui du mi thang chhuak turin kan ngen ani tin puitlin theilo tur manga mi puin he na injuar lawa ram le namta na party inti atum dik tak soya campaign turte tlin du awanga man robol hlo helpo le ral thuam lam chi mang lo turte sum le therlo sem lo turte le hluak takami mal le pol in soi chat tonte in elsen le in outnom na te tilo turin kan ngen ani candidate zongjong ten he na du sakna kan hlana thantlin member piang te po tam puitling mangzo nge turin du sakna kan hlan ani thantlin piang te chu anma ni thangtu mi puile rorel tu arwa tu pathian za chunga ramle namta na rin om taka na thok tur le mimal ham thana uma therlo le engthilma a lei theo omlo turin kan ngen ani district sang rawngbawlna Chanchin ngai thak chhun zomila Lunglei district chung bung mun bial chuan November ni som pariat pathian ni mang hian se som veng chak lokala financial campaign an bot sai dona resource person tam bial shwai tu terwatin bial chung local tina nei turin rahman na an siam ani Lunglei district chung atwal chung Kohhran sang te chuan tun pathian ni mang hian heng huna te hian an fe chhuakang November ni som pasari atang ni som pariat chung hian chief peer local missions department te chuan ser chief electric local rawngbawlin an fe chhuak dona speaker tambial to pastor reverend kelal chhuan sang chuan ruayang November ni som paruka tanga som pariat chung hian ser tlang pui local LED te chuan mol thram veng lai local an tlo dona speaker tambial to pastor ti zaming lian chu an mangang November ni som pasari atanga ni som pariat chung hian veng hlun local PCD te chu thram pui local rawngbawlin an fe chhuakang November ni som atanga ni som pakhat chung khan don local te chu na thial cha mari local rawngbawlin an fe chhuaka member som ni vel kalin hlim takin hun an mang ani November ni som atanga som pakhat chung ve khian farm veng local PYD som li vel chuan na thial veng lai rawngbawlna an nei boka hlim takin hun an mang ani November ni kwa atang ni som pakhat chung khan cher hlunbial LED le PYD joint conference voiceom lina south chong tui local hlim taka man ani a speaker tam pangjol bial to pastor arlal ram hluna an roya pangjol bial le serchi bial atangin mi enge mozatin an troi om theriat bial to pastor reverend R Vanal engapuin he conference hi aman pui ani November ni som panhi tho tan ni khan south chong tui joint LED le PYD bultumin lom thu soi choi moina nei ani a theriat bel to pastor reverend R Vanal enga chuan thu soin rawngbawlna anei ani
November ni so pani tho tan ni khan lunglei district chung mall thuam not electric local LED te chuan heng thu pui then sang pasari mangin ni lenga tongtai na hun an bot saya LED member enge moza ba ka tua chung kaution try to ten tel puin tharau thiang hlim ompui na hnuaya lim takin hun an mang ani an tongtai thu pui te kaution ten tharau thiang hlim siam tharna kan chan theinan rongbol tu le department try to de tan biak in thleng phak lo te tan home missionary te tan Christmas Haramal Somna Nena Man Ani Thainan. District PYD Conference Andol Tour, Haramal Somna Nen Man Ani Thainan. MLA election law Tura Pathian Dudan Anga, Rowrel Tutur Tancho Ani Thainan. Nikwa Atangani Sompakat Chung Khan Labung Section Missions Conference Sutson Puilokala Ne Ania. Tharao Ompuin Noya Lim Takin Hun and Mang. Speaker Tamputlunga Si Home Missionary Evangelist Simon Amar and Roy Ani. November ni som in rinia rorel na nei ani a conference rorel langsar zwalte kumsang ni som pakwa chunga tan member thar target som ni panga siam ni se kumsang ni som pakwa chunga tan bial missions department boss sain chon pui lokala crusade boss sai ni se kumsang ni som pakwa chunga tan bial missions department chuan cheng sing khat sang ni in missionary pakhat chom ve ni se lunglei district chunga home mission field pakhat lo ni se November ni som pakhat pathian ni mangkhan theriat bial chung lungpui zo lokala evangelist sirem rot ki machuan mithar paruk kaushana asengluta evangelist sirem rot ki mahian swangai damdam baptisma achantir ngal ani November ni kwa atangani som pakhat chung khan chimtuipui district siaha bial PYD te chuan lomchugin lalpa rongbol ulati thupui mangin conference vai som thum palina anmang He conference a hian district evangelist Enthangduna bel to pastor Reverend Kholi Lichale evangelist T Vanal Chana president PYD 10 thupui mangin thucha ansoi china inkhom pui chung pathiani chonu a bel to pastor kaltangin sacrament le kasil rongbawlna nei ani a kaushan ten an hlok puin zong changthlak an ti hle He khom puya hian district LED choir bial chung local changchang LED zai pol le mimalten zai rongbawlna an nei china district PYD secretary twal upa H laldu sanga chuan he khom pui hi aman pui ani an conference rorel thu chuak langsar zwalte kumsang ni sompako chungin sia ha khu pui chunga thuthung lam hui open air service board sai sia ha bial chung local changchang chanchin documentary le khabu siam riasika huna work camp nei Thisen pegrun pui nei ni se ti te ani November ni kwa atangani som pakhat chung khan AOC local longtlai north biala tharawa omra uti thupuya mangin khom pui hlim taka man ani he khom pui a hian evangelist Arvan chunga speaker atana roi ani a November ni som pani thotan ni khan in khom pui hi chunjamin pathian ne na lom thu choi choi moina an bot saya tharau thiang hlim ompui na hnuaya hlim takin hun an mang November ni riat atangani som pakhat chung khan mongbu bungtlang south biala bial hwa revival crusade bot sai ani revival crusade a hian district evangelist Robert P Bila Dunsia Mati chu speaker atan man ani a kaushanten an hlok pui hle crusade chung hian bial to pastor Vila Limpuyan mi pathum swangai damna baptisma achantir ani November ni som paruk atangani som pasari chung hian chimtuipui district siaha lokala bial chung local changchang no pang Sunday school department in khompui man mek ani he in khompui a hian no pangte tan thule hlalama in elnabot saibaka Tobacco Control Society le NRHM lamten awareness an nei bok in ti siang na changchang judge atan twal upa H laldu sanga twal upa V lal ninga ka unaw pa el khaiwu te an manga unaw pa evangelist Robert Bilan siamati chuan hostin twal upa enlal chhual moele unaw pa jailer sia chunga te chu compiler anni November ni som pakhat pathiani zan khan mei satla a chung ko ni unaw palal rot puye te chung kwa le unaw palal zomlia te chung kwa chu upa si kapshanga local chairman jonal pa iswam hangin Pentecostal kaushana asenglut November ni somle som pakhat chung khan Aizol East district serchi bial din thar bial le chingchi bial PYD te chuan serchi bial biak in puya bial thum joint meet hloting takin an mang joint meet hi November ni som in rini zana tang khan mantan ni in tol upasi la chuan moya vice president chingchi bial PYD chuan in khoma ka chhoya din thar bial PYD zai polten fakhla sa in tol upasi ma somsanga serchi bial PYD president ne na tengin thu cha ngai thak ani
Pathian ni choma inkhoma unaw nu arlal ruat kimi serchi bial PYD Financial Secretary chuan tan na hun mangin tual upa H vanal sang lura chingchi bial PYD President chuan thucha asoi thung ani Pathian ni chnu khan biak in tuala unaw pa kelerin tuanga chingchi bial le unaw pa le shwai tuanga serchi bial te kai shwai fellowship hlim om tak nei ni in heta hian item hu nom tak tak khir hawani a Health Department atangin ri rusisel ti thupui mangin awareness campaign ne ani bok Pathian ni zakhan serchi bial tu Pastor Bill Engza wachuan inkhom kai shwain unaw pa thangloya din thar bial PYD Vice President ne na tengin thucha ngai thak ani serchi din thar bial le chingchi bial PYD ten impona thajok le tho ho na thajok awm the nan ti in he joint meeting bot sai ani a kalkhom te hian hlok thak an ti hle ani November ni somle som pakhat chung khan Aizawl East District Bazar bial de chuan an kum somni pangatlin Silver Jubilee an lom Jubilee lom na hibial headquarters bazar biak ina man ni in November ni som inrin ni chuma dar som pakhat khan Jubilee dar waka bulchan ani a bial tu pastor lo ni to te 12 chung charge board try to tele bial OB ten Jubilee dar hi anwa ani inkhom bial tu pastor Reverend HL Thakunga chuan ka shwain upa JH Rozona bial secretary thena chengin inlom na thungai thlakani a in Malaysia tirna anei bok Jubilee souvenir report tol upalal ding lian hne na chengin ngai thak ni in Reverend VL Dikasailo former general superintendent John Jubilee pola an souvenir boss chu atlang zar ngal ani Reverend HL Dongliana Reverend H Dingliana bel to pastor masaber baka mishang shang hne na chengin thu soi ngai thak ni in tlaya Jubilee roi hlim takin kaushan hauten an kil hau ani Bazar bial te na kumsom ni pangana Silver Jubilee anlom na hian in khoma peng in bial tu pastor lo ni to te ba ka bial department chang chang try to tin he na chingin thu soi ngai thak thin ani a pathian ni chnu khan bial tu pastor lo ni to le bial OB lo ni to tin he na citation hlan na hun an bang bok ani kumsa kha zakwa somkwa pathum march ni ruka scholarship town hall a North Mizoram district in khombuj chuan bazar bial honni se ati a abial huam turpo rahman felngalin march ni somthum pakhat sang kha zakwa somkwa pathum ni laizana bazar ka ocean bag ina bial thar honna chu nei aloni ta ani bazar bial a hian atira chuan member zakwa vel omin tuna hian members sang kha zanga somli pani anom mekani tol chung ka ocean paruk bazar district headquarters chingaweng Amt Veng South Ram 30 omin bial chunga license holder mi somni pakhat upa somni pali le twal upa som paruk anom meka bial tu pastor mi som pathum om to in tuna hian Reverend HL Thakunga chu bial tu pastor mo phurna chalina om meka ni Trump wi bial PYD te bot sai in November ni som panga ninga zana tangkhan Trump wi biak in a revival crusade man meka ni a speaker atan district PYD president Reverend Arlal Tankima Anroy Bongkon Kaushan John November ni sompali ni laizana tangkhan revival crusade bot sain unaw nu Mary Lanun sangi Bible woman speaker an manga unaw palang hang moi de chungkwa John November ni sompariat pathian ni hian pathian ne na lom thu soi choi moina an nei don ani Aizawl East District Sunday School Department John November ni somni pakhat ni lai ni hian district committee room district Sunday School board an nei dona district PYD kumto board po rahman na ang chuan November ni somthum zirtom ni hian district committee room nei ani ang November ni som pasari indrini ni khan dar lombiak in sakthar chu Reverend Arlarin sanga general secretary chuan UPC North East India biak in pakhat ni turin pathian hena hlanin ahong biak in honna huna hian bial tu pastor lo ni to te baka bial chunga changle he kaushana lo loi to mi enge mozatin antel pui ani Darlon biak in hi adung fit somruk le awang fit somni pariate liana sak ani tuna hian Reverend T le biak liana chu bial tu pastor om mekin kaushan member za somli chuang anom mek ani Aizawl East District Serchi bial PYD kumpon committee te malang na in November ni som pani thortan zan khan Serchi biak in puya theological campaign bot sai ani he huna hian unaw palal nunrim tu ya warte bial PYD kumpon OB in charge ne na jengin thu soi ngai thak ani Serchi bial hian PYD member zinga pathian thu zirba ka pathian thua chanlen na an nei theinan theological campaign hi twal chung sang sanga an lo nei to a seminar te bwa sain hlok takin hun an long mang to chin ani November ni som pakhat pathian ni khan halan bial no dil tlang huna mithar pakhat kaushana senglu ani North Dirtlang huna hian evangelist lal amen a district full time evangelist chuan tuna hian rawngbawlna anei mek ani Aizawl East District try to the program
Reverend Rosang Kolni District Superintendent Juan Swangpui Lon Bial Van Bong Muna November ni Sompasari Inrini a Rongbol tu te Puala Seminara Resource Persona Tangin Pathiani Zan Thleng Hian Rongbol na anayang Reverend Biak Sangzwala District Secretary Chuan Shillonga Department Changchang Obi te Puala Seminar Bot Saya Resource Persona Tangin Rongbol na anaya Rohman na ang Chuan Thotan niya Aizol Aletang Reverend Arlian Zaman District Missions Director le Evangelist Leram Zava Secretary te Chuan Champhai Bethel Biala Rongbol na nei turin zirtop ni khanan kala Pathiani Zan Thleng Hun Mangin Rohman ang Chuan Thotan niya Aizol an kirang Zemabok Bial LED te chuan November ni kwa atangani suam pakhat chung khan bas pahnih mangin Swangpuilon Bial LED te to in Swangpuilon kaushana Rongbol na an nei Inrit ni chuna thilpek ti thupuya mangin seminar bot chaya resource person district LED treasurer unaw nularam liani sailo chu an mang hun mang tu te inrit ni zan tan tu unaw nulal tlan chungi airfield thushil tu unaw nulal ming moi Bial LED financial secretary Sunday Zington tu unaw nu silaram moi Zemabok Vengpui LED president Thushil tu unaw nu laram sangi president Zemabok Bial LED Chotnu chan tu la som liani Bethel Veng Thushil tu unaw nu siro thangi Zemabok Pathiani Zantan tu Shang Than Kungi Middle School Veng Thushil tu Siram Chungi Vice President Zemabok Bial LED Zemabok Bial LED ti hian Swangpuilon Kaushantan Baptist Makhur Siam na turle tuizem syntax man tur cheng sing hi an pe a Swangpuilon Kaushan hote an lom hle ani ITI veng PYD te chuan October ni somthuma tanga November ni rukchung khan Dimapur Mission Felda Rongbol na nein an fe chuak October ni somthum thole ni khan Dimapur Mission Field hi an thlenga member sompali an fe chuak ani Phil chunga kaushan panga ai inkhom kwalin PYD president unaw pala lomzwala parte vice president unaw pa si vanal mangayele unaw pa johana ten thu soi Rongbol na anin nei chok thina anin khom na huna pianga kaushan hote tanpuina thilpek poisa fai an hlanjela inkhom puiba ka biak inle avelte pastor quarter certify in an hatlang thin bok He project an bua sai na chan hi missions Rongbol na atak nge mu andu awang le thalai te fui thar na atan ni in thalai kal chhuak te hian an hlok pui hle ani Field Director Pastor James Lawrence zote in kong engkima alo boy pui na an lom hle ani Calvary Bible College Shillonga contract basis in kum khat chunga tan heng anwaya post te hi arwaka adil du te chuan ziakim principal hne na dil na thelu tur ani Office Assistant pakhat Class 12 le achung lam tan Lo cheng sangriat per month plus free accommodation. Cook pakhat lo cheng sangriat per month plus free accommodation. Deal tu tana shia tur poimo hetiang hi ani e. Deal na hi ni somthum November sang ni sompriat thleng thelu thei ani. Personal interview hun December ni sari chonu dar khat. Interview na mun Calvary Bible College Shillong. Deal tu tan TADA omlawang. Office Assistant Diltana Shatur Poimo Written Test December ni sari chomha dar kwa atanga chundar sompani thleng Criteria for Written Test General English Typing Test December ni sari chundar sompani atanga dar sompani le achan ve thleng Personal Interview huna Original Certificates Matriculation le achung lam ken tur ani Reverend Lalpiak Len Sungte Principal Calvary Bible College Shillong Ole khatizong khatun tumatana North East India UPC Kohhran Rongbawlna Chanchin thar kan thir le ngai thla khole theite ni e